Pini la so video long nali tumha na kiwan pi la bangke Gauhati High Court pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK sin nang wan pik lo. La pen penangan is Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong Apharman stame apus vacancies ki pipon ba ke thak pon do igo. Se jong se nali tum ning hang pon la nali tum jog don igon la pen apply don igon. Jog je aprang apply play aprang nali tum la bang so details la bangke kachini nang jikinang sot. La sipini la so video long nali tum hanan than pechini ponik po nali tum la so YouTube channel along jong se nang ka homri milang pule kachingon pen nali tum subscribe ikon la pen video lang mi send pule nali tum share ponikon tan de non pathek pen Gauhati High Court pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK le lang pon lonang la pen che than pon lonang tan de non pathek pen lang pon lonang la pen che than pon lonang Gauhati High Court ahin pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK le la pen penang anda Karbi Anglong la pen ST Hills atau fans tame apus vacancies ki thak pon mate ki pi pondo tang te non pathek pen che than polonang lang polonang labang so Voreng Avarsai APUTHAK le nang litum ladak teknologi labang so box along ki top pon labang ki important updates lo number 1 along nalitum teknologi online application start ponji labang ki la so achiklo 15 July 2025 3 PM bensi apply labang ki cheng ponik po lapen number 2 nalitum dak tek thulongji last date of submission of online application mate apply last date labang ki la so achiklo 31 July 2025 5 PM ansi last date lo lapen number 3 along nalitum tek thulongji last date of payment of fee mate dak payment ki pi mate application ki pi la last date labang ki 5 August 2025 ansi last date lo la so apra nalitum la online payment mate application fees tamina litum pinang po lapen application fee ka an si dag alang litum kapik lang pon ma mate kan si kipinang jima lapta kachini nang jikinang sot application fee labang ke candidate under PWBD person with base smart disability category need not to be pay any fee mate PWBD candidate atum labang ke jong sidu plotang ta alang litum application labang ke application fee mate ka apply anam labang ke sikai sita pinang ne lason dak SC ST atum 250 an pinangji lapen kaprek category satum afan labang ke 500 an dak pinangji pita tok pon no lapen puthot dak lang polo nang puthot dak tok pon do online application are invited till 5 PM of 31 July 2025 from the citizen of India as defined under 5 and 6 article 5 and 6 constituency of India lapen post samen vacancy samen labang ke junior administrative assistance apos lo lapen under labang ke district court of Assam lapen dak scale of fee labang ke 14,000 pen 70,000 analitum chiklo zona long ponigji lapen GP ta dolang mate grand pay dotulang 6,000 to 200 analitum long ponigji jong se nalitum jogdon exi polotang ten non kon ana pus vacancies ke thak pon mala so puthak lang polonang number 1 along nalitum technology dak bazalia long stame kadoka wepen vacancies labang ke 9 an ki pipondo lason thak dak ke thak pon adim do thulang unreserved 7 SC 1 ST plains 1 lapen ST hills 0 PWBD 0 lapen OBC lapen MOBC atum stame dak isita apos bangke avelo bazalia long bangke son dak baksalang langdam te kadoka pen dak hinian ki pipondo nili an details bana than pachini poni gelo nalitum lapu bangke nalitum led lang pon igon lapen number 3 barpeta long ko bangko an panse apos ki pipon mala so puthak irina than pon chotpo barpeta long stame id anda ki pipondo son dak bishunat afas stame 12 an vacancies ki pipondo lapen Boyagao district of stame dak 4 an ki pipondo ason dak Kachar district of 9 an ki pipondo lapen number 7 onalitum technology chiraidewa long stame kadoka wepen dak 25 an vacancies ki pipondo la songbong stame ladak thak pondo thula nalitum dak technology
and you are lapen SC ST plans lapen ST hills atuman kan an sige dak thak pon man ali tum dak pen lang pon ikon lapen puthot do thulang number 8 along lang dam lo te dak chirang afan stame kadu ka pen dak 15 an kipi pondo lapen number 9 long darang district afan stame dak 16 an kipi pondo ason dak dak number 10 along dhemaji afan stame dak 6 an kithak pondo lapen number 11 Dubri district afan stame 13 an kipi pondo lapen Dibrugarh afan stame dak 8 an kipi pondo lason dak dak tibokhat la 13 number on altum technology dima asaw afan stame dak 11 an apus a vacancies kipi pondo lason dak number 14 along Golpara afan stame dak 4 an kipi pondo number 15 long langdam lo pote Golaghat afan stame dak 13 an kipi pondo lapen dak Hailakandi afan stame 9 an kipi pondo lapen dak 17 along Hojai district afan stame 13 an kithak pondo lapen number 18 along Jorhat afan stame dak 15 an kipi pondo number 19 along langdam lo pulte Kamrup metro afan kaduka vepen 22 an dak kithak pondo lason dak 20 number long langdam te Kamrup Amin gaw along stame Voreng Avarsai mate 10 an kipi pondo number 21 long Karbi Anglong Apharman stame dak kaduka vepen Bangkre hini an kipi pondo labangke is Karbi Anglong lo lapen number 22 long Kokrajhar long stame kaduka vepen 9 an kipi pondo number 23 Lakhimpur afan stame 8 number 24 Majuli afan 6 number 25 Morigaon district afan 14 number 26 Nagaon afan stame dak 11 lason dak number 27 Nalbari afan stame 10 number 28 Sibsagar afan stame 3 an kipi pondo lo number 29 Sonitpur afan kaduka vepen dak 16 number 30 along do South Salamara Mankachara along stame dak 26 an kipi pondo number 31 along Sri Bhumi along stame 12 an kipi pondo ason dak Tinsukia district along 15 an kithak pondo number 33 Udagori along stame dak 5 an kipi pondo ason dak Kijusi number 34 along Theklongji West Karbi Anglong afan stame 6 an kipi pondo lason dak kadu kavepen total dak apus vacancies labangke dak 367 an kipi pon iglo lapen ST SC kon an sikido kilongji ma labangke nalitum dak lang pon igon lapen dotulang dak dak ke tok pondo nalitum dak details ban dak tok pon iglo koson sika apply pon engzima la support hastame lapen a common examination held selection about mentioned posts for all established of the district. However, final selection will be made district wise and completion the selection process. The High Court reserved the right all the posting is the selected candidate subject available post lapen lai ba important delo mola kaduka ve details interview on the Karbi Anglong la West Karbi Anglong din sipinang po eligibility criteria lang dam lo na candidate labangke nalitum graduation unangji dake tok pondo a candidate must be a graduate in any stream other stream tachoks lapen he must possess a certificate of computer knowledge mate da computer knowledge certificate tame donangji kan phanlo pole 3 months duration chiklojon thom certificate nangji the candidate should have knowledge of the official language of the state of Assam mate Assamese language dak theknangji puta dak tokpon lapen number 4 long ke tokpon ke the candidate must possess valid employment exchange registration number of the state of Assam mate dak employment exchange la ta valid employment exchange nai puta la dak bange tokpon no age limit aputhak lang pon lana age limit kon an sidak ke pi pon ma unreserved labangke 18.40 arta anbangke jogdolongji lapen OBC MOBC atum 18.43 anbangke jogdolongpo lason dak da SC ST plans lapen ST hills labangke 18.45 an atum bangke jogdolongji lapen PWBD candidate atum bangke 18.50 an arta atum bangke labangso Voreng Avarsai phan jogdon long ikpom selection process kapado ponji labangke dak common written test sipado ponpo lapen OMR basis lo labangke
question multiple choice question se bangpo apor labang ke 2 hours mate gunta ini kadu ka pen marks labang ke 120 an marks pada ponik po lapen copy pima dak ke bang sila bang ke naltum technology general english 50 marks general knowledge including computer knowledge general knowledge lapen including the computer knowledge upon 30 marks lapen general aptitude upon stame 20 marks an dak kipi pon dolo lapen number 2 labang ke official language of the state of Assam SMS dak 20 marks an alang litum dak at pon lo lapen stage 2 labang ke stage 1 labang ke each question will be carry 1 mark. There is negative marketing for every wrong answer 1/4 lapen isi a question along stamida is 1 mark an sepi pono jong sinalitum konane answer jong si chok sidat prote dapen minus ponik po marks bangke 0.25 an alang litum than ponik po puta dak tok pono jong si wrong answer polo tangte lapen marks of within in the SMS language segment will be not coined in preparing the merit list or written test as well the final selection list lapen SMS language labangke hola sohod written test lapen dak merit list olai hode bang dak marks bang yat pon polata sorry at pon pelo lapen lason dak penaan dak kipi pondolang ke tok pondolang lapen computer skill test labang ke nalitum lang ponikon 35 marks an pada ponik po computer typing test and ponik po lapen typing application software kadu ka wepen dak 20 marks an people no lapen WPM la typing speed tami alang litum dak check ponik po lang ponik po lahai bangke lapen dak do lang penan viva fan kon an marks gi tok ponjima la solo bang analitum lang ponikon nili important bang san khan pachini ponik po how to apply koson se ka apply ning jima la so puthak nalitum dak technology labangso a website on dam nang po www.ghconline.gov.in la so website on dam ikon oda nalitum technology click here to apply online bu technology ola so dim beringon lapen kena so details nalitum email id mobile number date of birth live fill up nang po father name live fill up nang po lapen nalitum submit nang po submit date pen photo nalitum ada kena so details an fill up lapen nalitum application fee lahai payment nang po lapen acknowledgement number lahai nalitum long ikpo lapen koson madak documents quality ba photo signature koson se upload neng jima kan ana kibi copy quality ma photo jpg lapen png gif lahai se accept jadi lapen 5 kb aneng ji 5 kb pen 30 kb under nang po photo lapen signature lahai ta lapen ala nalitum ka upload ja photo signature nta dak klar dak neng ji pita dak tok pon lapen labangso alu along penang anda ke tok pondo si online application fee bang la nalitum lang ikon terms and conditions tami dak kipi pondolo nilinon dak pen angton details bana than pachini thayon edat po lapen nalitum jong se jogdon ji pulte labangso alu lang et pen le nalitum jogdon ikon details salam nalitum lang ponigon pore ponigon nili dak important nang ke than pon labang ke online application link lapen last date lapen kan ana post vacancy si ke thak pon ma lahai sini li bang dak nang than pachini ponik cholo nang dak pena an ki tok pon dolang dan nang than lap pole nili labang so video bang ke non ta pena an dak ding ikolo sini li lan pading ponigelo video labang ke apen video nani tum ke setting ni agree share igon Karbi Anglong ras tame pela ignang lapen pachini ignang lapen la sonsona birta mate la sonsona update nani tum kilong versi upon la so YouTube channel subscribe kelang pulte subscribe igon lapen video nani tum ke setting ni agree Angge dumi thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tame nilhin pen kardom